Penny Quesinsia and a Fiaman Quatamakulu Atnas the Pam Chomi Mamache. Joe, it's me for online and to us straight to home. Okay, it's any Akoban Sadia, not a sadumonline.com, no the other henny. High transport fare hinders HIV patients access to care. Alhamdulillah. High transport fare hinders HIV patients access to care. Study reveals. Oni makenkaya kwa adumonline.com ebi ana obi die nie but ebi ana high transport fare no ebetumi ama won so ebe found because enra kromwa ya shena bena brafia agema ene teacher ni bi twetwe nkomo no che se otiso otium se de niema akeka koninti no ese se onantia fi so otium ena wakwa akokira de wo one of the suburb maybe enti eno ne de ono so aye de adjust ne ho a ne ho enhihye no bebre ena obi so de ye HIV ya de a wokwa ya sabia no lorry fare no akakwa ebibie ho kwasi ubedi nkomo ho ma me kwa o so na u se enne na agric ministry din shebi e ba se sa enhye betimi aboa ma aduane bo abafom okay ne adwadefo no e kan ese transportation cost di mutintima ye pa na ma yadwane bo ewo nkran Kumase Takrade miam ya wodo no ne bo ewo so ministry na fa to no se sadia ono ebefa transportation cost se na be ya yekodwa manso a adwane to no ebeba fom eti enefia dey eno mo start pilot no na na dey mo start with abadwumafo civil and local government workers etuko ministry of food and agriculture and na be kona ye display nnuane no ewo ho ya ye ton abofo eso. I see. How sustainable enebeye? Question ya amanfo bi ebi se ye ti omam na abampa ne fokofa eye enhye bi eba ye se eboa ya ye gi ewo airport no ye ntete so emfama eye adwarefo akra ne ma de bo omam. Ewie hye ne eto ne ma se niema bo amafo. Gutafo nsanka enye benchmark value na eba en kwanka ne ma bo be kosora chese ne na etie no. Sane be wonde sabam kwa maso na mene president edema Federation of Kumasi Ashanti Traders iyo mwo Kumasi eni enkomo na akwasi prempena na take mo acharo pai eba bedwam dumesi biodie so wa Adom TV so openye kasem pacho mejo so na metia ya hwefo so anopai ahwefo jo so eda wase enhye ya Ministry of Food and Agriculture ede ebanie mu na mo ton ennuane edema especially mo Asante mantemu Sanche boa be betimi aboa ama aduane boa wo ye dwaso no e betimi abafom yo opanyi me da sibio ye nyina yeti oman mu yi eye oman ba bia da yeso ene se anka sabe okoye adwaman so sabe titru okoto efuomu enobaye ni bi e de abafie ababedia sabe nko benya na eboa ewo fom sabe ya ka ahokyere emma ensusuye a honorable minister ede abai ye te fasemu o sha seka se aduane ho nyeden wo man mu na agetonfo no ana pegya ebo no be boso me nani na oye nhyehyeye se be ya ebi aduane ebeba fom na ode ka be boso me nani ye sha se te minister asha se ADD sa ekoboi na sanye ye ma me tituru ba ye na Asante mantem ha no mo a Kumasi krodiem ha eba enobaye eton nyane bia ye ton bia no ye ma me nanafu wa ene da hima afo ni nya bibia ye ton bia e wona hima na bra minister de sansemi ebetu dwai ye ne ahima afo no etna ase esusu ho se so esusu ya minister de abai ebeboa ye nyina agitu mu se sanka ebetimi ayeye dia yenim say sebe ebeboa na mom ye de ye hwe from different angles say bia ye de ye hu ni say just political talk enya dia feasible enya dia sustainable sentia ye ka sa no ene say yes bebebre na ye nim abam panyifo adidi nkomo ya ka kire omo say fango buo ni bo konsro ninti no amaye na drobafo no apegya kesika no ebum eti so koye nkro nkito ani mu kofa no baye na ba kesika ninti
ema enema ne bo ebeye den eti ene ka sika no ema ne man bo ebeye den na sa aban si wo fa ka sika na se na o se yehwe ne mu se aduane bo beba fo mo yedwa so say ye susu bi ama aban ene se ene use a minister say oye pilot project o sha se wo enkan eye nemom de ye busa ni se be enkron kitwa na aka no so aban na timi ni adwadifo a dani da nyina omu na ye omu dwumadi a omu gi no atena sia sese ahu se bia me maame nom mu na dani da nyina mfie brebre atwam yi mu na mudi ye no ba ye hu dwadie so eye ka sika no nko a ana ama enema bo no ekoso mu de bebi enkron kese ni mama enema bo no ekoso ana dabi sabe se uko enkron kitu animu a sabe we enya plantation bi no aka say o matuka akwesi plantation farm bi metwa me board fo ni nyina dako edeba uko enkron kitu animu a say wo koto board e ana say obi bank na wo kotu ana obi no ba ya wo hwe say bia enra ya wo na ye tepagya ya wo bekọ ho no mu bia adwoada ebrada no akope apaafo na kwa amanfuo mfuom na o makoticha no baye no apaafo no so ano baye no edi begu kwan ho amwabo no wabo no ekuakuo apaafo no so baka che o se enei asetena mu ayedin nti sabe no so abo de eduro no de 20 pesos a ahokyere na ba Nana opening say agedfo asemo yama ahometie yabe enkomo a yate afiri mu ano emresantini efa duane boa ne boa ye den enkanka enkran kumase takrade ene meamea wodo no eyese ka sika ye di efiri baabi ekofa emfudie no ede aba ekrom no ano akosoro ene abansi wo ba be fasa ka sika no apafo de ne yenhye da nte ho asemebre ena ababa be yo mu se kofa wei ede aba justify de enti also still ene mabo no koso ka baabi ye kanana sanya midi kan etie mu no me se yefo aso pa se oman oban panyin ne anase aban be ye hihye ama ye nyina ye ho ahare yen esan se ebia me meton afuo mu no baye ena me ma pagya ebuo ni ma se meton no baye ni wi a sabi mi nua no no so ton ade foforo a enye no baye no nam so beton no baye aduane na ade bo ode ni no ne nyama na woton no obepagam but dia ye kan nyina ne se ye de yesusu aba aban se sa enhye na ode agu akwan mu no eye but ye hu ni se enye sustainable ye betimi amana sustain ye adwadifo ne yesusu ye mu ni se aban enye nhyehyɛ a obema fango ne bo no aba fom ama adraba fo so atimi atete asentiade no so yen de yehu ni se enu na ye sustainable na se me koto no baye no me kwa ha koto no baye ne de aba ne de eyesusia pa na aba na ye but enya de a ebetimi agina eti saban pese egina de a de ye sre ne se onte asentiade no so fango buo na ena akosu bebre ama adraba fo egina so se de ozo kofa niema omo charge na kese no meti wase a yenti ase se ehya se eye adwuma fully o miamia wodo na ennuane bo edwa so ebeba fom oh well sa aban na se o sa he ba yen de yenim se ebia omusu sie mu omusu se ebeye adwuma mo na mo ye adwadfu a mokofa emfudie ne free emfuom badwa so ne abai eye ne bed obeyi de frame so ye transportation no ebema aduane bo ye dwa so aba fom nana prempe entimi ma fom ye betimi ma aduane bo aba fom ne se abai enyan siseye generally na ka sika bo no fango bo ne mra fom but o sika sika bo no e ma ne nya odadwin biem mi ame de ka ba besu abefa maw eno so watiti wom kan ne sei yeah, and on said there is a person catcher abai ne say transport now all can one factor out of the lot. But that's a major factor in your pricing. A major factor, but agri input so because the ABA can yes afiasi ukoto we decide that na 18 cities and 80 cities.
enu no kuani no edi no baye ne bakra na nsa na wo bekọ akoto no aka ne nanka bia body aduro wo de be ma obi 15 cedis a wono so aka cho say afuo ho enka a redesire ana agricultural input a me to ansa na me no ba manya no baye no kra ma wo ni no wa ba be to bi no okay and no cost and two unim say oba race course say akuma say na nam say central market ni ho no ya no baye no dodo na no ya ebehia e wo race course eye adwadifo ahima afuo yi na ama akuafo no dodo na sika e dia ewura omfuo because obi won akodofo no ba dwom na no kire na osemame ene mam kakra nto me ho na me no baye ne ba be dia ma eno so aban ni be ahye say so ahima afuo ni wo mu okro kese ma omo so akuafo na sene e wo sika mu no eno so aban di nani ahye ntina na make say e say ka aban ni ba from no ne omu a omati sa adwumadi enfie bebre no atena say na wahunu kwampa aside transportation no nana ya da sipia do peso agibre ne yedi nkomo pastor me so me damasi nana kwasi prempe ye president de ma Federation of Kumasi Traders and am to say ye no edi nkomo nti lady e bim na aka Adom online okay the aka Adom online ye okay so we need the makada that's transportation you know but for bia ho fi say kwasi ya no say ye de menyonko ewo babia obia so ne ho bekire no for high transport no ho but ba konso wa hanum say ne say nurses in the UK to go on strike for the first time in history. Hey. And then that is a yerampo. If for the first time in history say nurses in the UK to go on strike for the first time in history. It's no so no. Nana Gradas lawyer beg court. The and the lawyer say beg court no. And also adomonline.com and a reform of UN Security Council long overdue. Ekufuado and a eka saseme. Man beaten for speaking to Joy News on Galamsey activities at Odumase and Rakasiemu Nasaseme and Mobokeke Secrachino, Wakano Krekanya Womonam Swa, Womutu Fem Goodye Galamsey, now Wakano Cratch say, Ahana Yaefa, when near the and no more Mohona Omoneyan, just away your mamanti, Omo Brimuno. Well, Kwasi Adomonline.com. What? Evia? So good at times. More times, and I papa on the Casai. You're ready for it, dear. They may kind of say, I saw my woman. Yeah, no more can because I will say, you will be in transportation. Yes, I feel it. Yeah, but fair enough, we decided and our powerful best swar and calculate. Oh, oh, said the moments I would this negative perception, on the way I did be one fat. Positive anya adiana kra na nyeyi wo de mummy edoso problems na de ntimi solve ni nyina ba ya fa we si ye ne enhwe wo de nya numpo ne enhwe na wo before ade no be start ko ba fa mo adwen se adenye sustainable enti no oh se we no mo mentality ha se be affect ade na yes because on be fa ways and means be ma still ade no buy justified it near ba be kasa se ye ka kire mu sa enye se me see benchmark value buy ye see near mark ye credit from no ne ba no ne bo ba from oh good for so Ghana for my like enye benchmark value na ka ne ma bo kra course ntine ntime antete ne ma bo so but I didn't so buy ye dey ba motiase say ye dey ba se ba ne ma bo aba from over the years near from traders say transportation na ekuye aban se me de kai ba be su abetwenye ma na be kroma ma na enuan because minister ya ye nua be ma kwa me enum oni ni de akire koy me hyede busa kwa me ba me hyede busa me kwa me wo de wo wan so ko bi aduane wo ho an aduane ni ho because minister ne ba wo se aduane wo ho minister de bi o ka se wo se aduane wo aduane ba ni e doubt no we de kwa me na koy wo se ya mpa aduane wo ho enti eni adan na emma adan na emma nyina ne ye akwan enye enti akwan na enye na ban ne so okwa akofa sa nuane no de aba enti nuane ne bebuso na fe ye ka we ne enye nwie ye kura yakofa pafo e be so na ema nyina because tie bia no fango bo no bebi ekoisa na eko enti kakra ne ye mo bi nyina ye support ne enka mo nya de no na enye ye mfama ye hwe ni mu asa ne ofa bi ada obi asem ho kura na kan sa asem yi se aham se Kofi Capito Adom FM no wo ka se the aban ye covid mem no ya de ene so betimi aye bi
aban basis akese ni na nam hodi anya adwuma ebi ye adwuma bi nya adwuma metro mass ne ade no nka be 3 months bi na no so wafa ne yesesa nkrofo nka ebi ye ntua nom ne ade na nka easy pressure ne kakra sa aban ye yesa ni me bebo afa ye bi kakra ne ye condemn esa obeti ada mumie nso mu na ja ye nko ye nim kakra kakra wa ye ma me nom ne ye papa nom aban me fa apafo na ebe so mo ne ma oh o se to da bia mpanifo si nkonya a omo se metumi na yetiem eba ne sa o bi kan woni bi kan pani se metumi na yetiem commander in chief of the Ghana Armed Forces ye won hihye bi o ha ye nyi obi adwen ena obi de foforo aba abebum because sa komo ye akwasi odi ye wa ho sei na me ye no eya hihye bi da me say one example ne say na no ye si obi ana obi answer ya answer them it's a commander in chief me say na me ye no oh yeah wonya ne sa fa de gu dem na mpre say edi agro na ko obi answer say price control eba eno kware wa show say what the transportation we ba na still nwane bo e wo ye dwa so e kosra o say the price control eba because to be tro ba ko ba say afia no ko bi sa aduane bo me say na no ko me say me yiri ma am ko Medina market me mami tibi hwe manim etwa banche me esa mam say 10 Ghana na me go for am say mami adai adai na ayi body kokko so ko market kwa na so koto e ya he nanso ye be yi body e betima atwamu ba mi ensa ton ba kwa ma enye tese wudwen wa wonja ni nyina me say ayi cylinder 14 kg yeah 230 o hwe me see the last time me ko say me togo nti ma adwen ni so the last time nka 2 ni nyina nka nya na be 230 ena ba ko pe 230 wonti me fele ni nya beto half so ma wa yi me ti so bi ka say mama 120 am say mama 120 I'm saying 120 ni say o say 7 I say half I'm saying yes sir because me ba me say oh say niema kosoro kra we dey ni mienu be 300 me ana 350 so ko to ba ko 230 eniema mo den e tese niema mo den nti aban ye bi ma ye lorry fee say fefa bi me say behwe ni papa nam kwa ho nam say me fa hada ya sa na ti ana say nipa na nya ka na say lorry fee ne ne nya aban mampani uni ha ba me sure so o mo ka no kra na kire ode system no ebu oden enti nana mo akuafo we de ani die mu amu di dwanom ne ade nya nim tia ne mom me hwe no pani ni nye emi hwe na fe ntoato aso na bro nyan bibia nkoso ye mfa afe na NDA na say before ade no beba kra ya condemn me boy ya fe hwadwe de amwa ye so man mo ma ye nyina ye nka bom na ene ma nkoso na ba bia eden lady enti kwasi one month aso ana mawie okay but I say 10% of Ghanaians are diabetic hey I hope because you check sugar no ni ade kwasi wa check sugar oh me check ene November me way yeah I think August I'm checking yeah at least wa check bi check kura so August, nti se bibi koso a as we call down for doctor ni bi wo rage Dr. Kranti so no kura wo call no wa nche down koso wo check e di edim komo a na beto mu ana spasa kokoko no mo ye me ada vitals yeah nti mu mi check na ano lady nti eja okay nti ene ye fiada de otu kwan nyame fa ne nkodu de owa yi ensu nyame cheche ne re bibibia ye trim popa ene adwempa a wo de ye no awurade mram na enye yi emfa ma na maka wo se nyame ya adom na wo twese ne nso na ye ya ahoboa de kwa akoja oman hene kwa bena sante na ono so akata ne papa achi ewo Kumase asantemantam abonten so nti ahwefo nyina eye bedwam ye mamache